right. Hayi ngachila hlala phansi. Hayi yini hlala phansi awusathi isizwana. Sit down in English. Yabo ufa umhlabathi wakho la hlala phansi. Konake sekontekele mfuthu sengihlala Konke njani hlala phansi hayi esitulweni. Hawu. Kube ngithi ehlala esitulweni kodwa uhlale phansi vana lokudoma. Ukuba sidonsa kancane. Awungiyadi lokhu siphela ngicedzanga esikoleni but wangibithi ngesibhuku. Wangibithi ngesibhuku ngiyadi lokhu esikoleni angendanga kahle. Angendanga kahle esikoleni but wangibithi ngesibhuku. Awusike esidomu lapha kucabanga nje. Khonkotha uthini? Okay, hayi so ngabusho uhlala lapha nje awusozame naso. Yebo, ngazi ngithelele lo. Manje ngikhohliselana tu. Social hayi asasine social distance. This what is distance? Let's have about social distance. Met distance ya. Sini khonkotha ngilaleli. Futhi bengizosela. Ngwelo yini manje? Bengivusela phasi ngiyabona lokuthi ngathi lokuvusela kwami. Ngwelo nawe yansa. Lokungathi kutafuna ukufisa ngomphumela. Wathi awusinje emakade engafayila Jesu. Bekuya ngami ngangiyacima. Awusiyona into engakhokho edlashini. Buka ke uyabona lela ngisuka khona. Hayi angiboni. Omunye yakhala. Uyakhala. Ya uyakhala. Njengoba phela vele. Ukhulume kanje ke yena kakhulumi kakhulu. Hayi corona iyasacatha ngento engavela uphaliswa ukuthi ufelwe isihlobo sakho. Wena nje awuwona umsobho lo ngangishisa. Asingathi usani. Angithuki ngisho nakantwi. Anti angathi usingabi ngala. Ngabi ke ngala. Vele ukabi. Mawufuna ke dipiye ngala naso. Awubuya futhi. Lo mkhulu don't know. Akusawena lengakuphuphuta nje vele ngathi yini ngawo. Yathi thini? Kuba kusika ukuthi namhlanje sona. Ngase ngicedzile ngawo ukuthi ngibe esentweni. Ya. Ngibe esentweni. Ngiyo sonto kuyake ngabafali. Buwa yabo. Atweni ngikhulumisana idase ngichube. Chusi mask. Kahle kahle tengamngaphi. Into okuvusela. Ngwelwe yini nako lo ngwelwe yini? No, hayi lokuthi ngivusela lokuthi uwelwe yinto lokuthi nje ngive ukuthi cha usaphila ngoba nayi COVID. Oh, cha. Ngiyaphila ngicabanga ungafaki umntwana lo. Fanoyile. Faki. Hayi tetawuthola khona ke. Athi ngibana athi ngikatse abantu abangcono ka umhlaba silongo. Manje ulwana ngani wena? Ulwana nani? Ngibona ngiyalo. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Hayi hamba ungabuya uthi ngeke.